Pobožna duhovna djeca. Evo, kao što vidite, već ulazimo u pripremu, ozbiljnu pripremu za postno vrijeme. Prošle nedelje bila je priča o Zakaju, malom carinaru, grešno. A sada priča o dva razmjera. Dva razmjera odnosu na Boga, carinara i fariseja. Njihova razlika je velika. Razlika u tome što jedan počinje sa gordošću i tako sudi, a drugi sa smirenjem. Smirenje je početak spasenja, a gordost početak propasti. Znači, radi se o orijentiru. Pogrešan im je orijentir, odnosno cilj. Kad neko luta u mračnoj noći, a ne pozna i kraj, ne može se orijentiše, što kaže sveti Vladika Nikolaj, kad vidi zvijezdu danicu, sjevernjaču, zna kuće i gdje je sever. Ako ne zna i gleda mjesec i zvijezde, svejedno one se kreću i bit će u velikoj zabludi. Prema tome, tu je korijen svega. Onaj farisej nema orijentir. On izgubljen je Bogu njegovom misli. On računa sebe u odnosu na ljude. Ono čak u svojoj priči gordosti on postavlja sebe, bolje sam od on, izvršavam zapovjed. Sigurno da je to dobro kad gledaš jedne strane. S druge strane, ubitačno, ako ti smatraš da si to uradio samo zato što si bolji od onoga pored sebe, ti si potpuno promašio Božje zapovjedi. Božje zapovjedi ljubavi prema bližnjemu i Božje zapovjedi o skromnosti. Jer Bog kaže, budite savršeni. Ko pita, daj mu. Ko to drži po obrazu, pruži druge. Kad neko pita da pozami daj mu široke mjere. Zašto? To izgleda normalno za ovoga normalnoga. Izgleda glupo, ali to je savršeno. Vidite, onaj carinar ogrezao u bedu i grehu. On samo vidi tu zvijezdu jednu, zvijezdu Boga. Boga vidi i njemu se obraća i kaže, budi milosti meni grešnom iz dubine duše. Ima jedna priča isto Vladika Nikolaj kaže u vrijeme cara Mavrikija u Caregradu bio neki veliki razbojnik u blizini Caregrada i obeća mu car da mu obeća mu praštanje ako se predaje, ako se poboljša. I poveruje razbojnik i dođete caru. I car mu da 2 nedelje. I održi riječ. A za te 2 nedelje razbojnik od jutra do večeri kajao se za svoje grijehe i natapao peškire suzama, da su bili mokri. Peškir je bio mokar od suza svakodnevni. I posle 10 dana umre razbojnik. I kad je došao, kad su veselili se, demoni došli u njegovu dušu i stavili na terazije, na vagu njegove grehe koje su pretezali i teški bili i nakupio cijelog života. A onda staviše samo anđeli dođeše, doneseš onaj peškir pokajanja, mokar peškir od suza i staviše i pretegnu, suze pretegnuše i kajanja pretegnuše. Dakle, spasen bi razbojnik. Tako, pobožna braćo i sestre, veoma je važno
u smirenju proživiti život i ići do savršenstva, imati dobar orijentir, dobrog cilj naći, cilj je Bog, cilj je vječni život. Znači sve dati ka tome, Bogu našemu dati. Eto, pobožna, draga duhovnica, to je simot za današnje priče. Amin.